Azoospermia is a condition where there are no sperms or absent sperm in your semen sample, and the condition seemed devastating to the couple with totally no hope for pregnancy. But with the procedure of TESA, that is testicular sperm extraction, we can extract the semen from your testes and inject into the eggs of the female partner with the technology of intracytoplasmic injection with a very good success rate. Kakenun elakai football jong kikin thai belatip ka senrop lang football club ha ka arku artarik nai luar arhajar arpulai kalayo ekajing job ke peningkong dan ke bapen liam ya kakenun jong Smith football club dalai golanot ha ka sengi sedang jong lumpung elakai belatip ka women's knockout football baar balapenya dek oste pion hamaran elakai jong umroi ya kini ke lumpung elakai football lawan ban play perda do ba bipul thangkeu presiden ke RBYF sengkemie ha ka dan lang ikong viling do branch manager ke SBI Umroi kinong ketkam ke Ostia Pion uba shalan seliang bat uba PD seliang. Ha gini kejing ilakai gini kesini la saki kejing kun kebayakat ba pedang kita ilakai jambra art lagi kenhuan bakin yo mendra ya kejing job. Ndrai kat ba kapor kadangnya ke kenhuan jang senrop lang football club kalanang tia seprang bat kelala ban penliam ya ke Smith football club batat haduk menekut no perartli kikela ke senrop lang kalayo mankur laigun. Habakiran kumukongsan ubak people thangkeu ulai ke jingero ke kenhuan joko ostepion bagala shimkha ban penlong ya ke lumpung elakai football nai ke bentaki kenthai kum ke jing plelat lem na ke bentaki samla kenthai kibran ke sab elakai football makin yo ekrensan. Ya kun ke ostepion kamut bakadon ke kadon tim ke football team rugi don kimpen mi tangi kita aktor aktris kibani ak film ak ya ki album hande kimpen mi ru ya kita ki player kiban kai football tang balakut hakate ke football tournament hande mendas ngidang sakiru kimpai kemat tang ha ki kun samla senrang hande ngi saki mendas ngi banda ka pelong ya kan di tournament bagi pai kemat ru saki kun kentai bat kani kanai mense mi ki kun kentai baret jungi kin pej ya ka sap ko jumpi bat kin penbut bangaru ngan salong kum ki player na lakor kum ki player na Smith